Milarte news clear tu te chibai vek ule tuntum video a hian fashion show runway a Thilthleng zen lo makle Dangdai tak kan clear hole dona in ngai dan te comment section lama in lo tar lang ve donia. Number 10 Bobby Abley le Teletubbies te British designer Bobby Abley chuan London Fashion Week sang ni som pasari lo thlir tu mi puite chu anlung len akai thawa mitam tak ngai hlut a hlo hle nge he show a hian no panglam enthin Teletubbies te kai hnoi thil tin rang pho chhuani in Teletubbies suit go print tele samlem Teletubbies te antenna anga siam te thlengin pholan ania Teletubbies te jinga pakhat dipsy tia kau chu ain lan bok he Teletubby in hlim takaran wai aron zo lai hian asira lo thlir tu mi puite chuan phone tela chuakin anlo met de choi hloma mi pui a choklim hle ani he show ti lu zwal tu chu Teletubbies kumsom ni tlinlom na ani tel ngal hi ani ome. Number 9 Balenciaga 10 Chiatan tok kumsang ni som pani a Balenciaga fashion show a chuan thilhim omlem lo tak a thleng tlat mai show chimakal te thutna tura buat sai chu thutna tlak reng alo ni haulo mi puite thutan hantum chuan thuthleng chu akul tapup maya thutna panga lai mai chu atlu sop mana show buat sai tu te tan po ti ngai na awang viawani ange mi pui zong song fashion industry million ana winter te thleng chuan andin tirangai ta vek mai ani chu van nei thak takin in hliam anom lo ba ka boina dang tok lovin show hi anzo fel thayani. Number 8 Joan of Arc finale designer boral ta Alexander McQueen kha show lo tling taka buat sai thiam mai ani a show te reng hian mi ngai ven an lo theile a show sang zinga sangkha zakwa songkwa pasari show a model lar Debra show in wear cage ain bel na te sangkha zakwa somkwa pariat show a Joan of Arc an ngai hlut zia lan tir na te hi shiat lo zwal te ania kumzabi som pangana a sipai how to ro pui Joan of Arc top na lungchia thak tak chu rongsen le metal chain manga tarlan ania a show kharnan hian final model chu apuma puan sen na inkhu chu runway lai taka me puin a hwal vela he hi Joan of Arc an hal hlum da na changalak chhon ni in mi puite ngai hlut a hlo hle ani. Number 7 Rick Owen a backpack Dangdai Rick Owen po hi mi te ti tui ber tur chet lak thiam tak ania a fashion show buat sai thina tang hian a chiang mai ome kumsang ni som panga a show a buat saya khan a model man te reng kha langlo tura thu ruk reng om love ti ngam hial tur ania hemi kum top lama a show phe chu Dangdai takani he show a hian model chen khat te chu an model puite om bor le nungzanga aletling zonga phwar be in mi pui ma a anin lana mi te makti a lo kher mai mitam takin enge omzia shiatan chaka internet lama mi te chana shia chak ber designer hian engwanga hetiang thil hi tingi ani ti zo na chu Owen chon changin me che te in pui ton na lan tir na le an kum tam chhozel en tir na ani ative mau mai. Number 6 Kate Moss in Zialazu supermodel na zet mai Kate Moss hi fashion huang chunga na hi chuan rilrulian le ti to lam chu ti vengar ngar chi ania hei wang te po hi ni ma na Paris a Louis Vuitton show a ain nan laya mezial atran sia po hian athil ti om takati ye tiangai tu anga hle ani hetia mezial antran mai hi then khatan chuan show ti hmuhnawm zwal tura ti ve shim ania nge anti la yin he show nei ni hi no smoking day ani awang hian miril ru ain ang thei dalawa then khat chuan Kate Moss hi ma ni lu zo ve tok tak du anga nungam tia an fak veu la yin then khatero chuan mezuk promote na ang dewanga yin an du lo ve hle thung. Number 5 Chanel and prank fashion industry hi kulmuk le thutak angai ani la yin kumsang ni som pakwa khan French nula fiam thu thiam Mary Benoniel chu Paris Fashion Week a wangthuang takin ache a Mary hi model ang tura in chein Chanel te man lar tweet pachana chei thuam in Berlin runway aron zo vea model ang tok ve viawani nge security te po in an lo shebi khaulo Mary hian runway hi azo reiman lava model lar tak Gigi Hadid chuan runway do sana tang chuan ashwai son vata hetia anin potshang lai hi internet lama a viral na sahle nge ani heta ache dan hi Mary chon soi chuakin afiam thu an chethiam che lonia angai thu le Gigi nen ero anin kara boina a omshan lo thu asoyani. Number 4 Gucci design huat thala
sang ni som pakwa winter collection atana an thuam pholan na show an bo sayawang hian Gucci te chuan na sataka soisel an hloa show chan ti lama model chen khat te chuan an ma ni lubung anga siam lubung lem chu an ron lek chuak lama mi mak ti a hlo ngal hle chu mai chulani lovin model korlum phiar rong dum a mel po lang theilawa in thuama muitlang cheisen chu an ron hat chuaka he model landa na tang hian African mi hang ho an deu so na maile vun chei hana moi cha le warzeta noisen blackface an ti chu a an ema wangin mitam tak thin a kheita zaka show hi awot chen hle ani dulo na sataka lan tirani nuwa Gucci chuan he design hi pho chwale to lo turin thutluk na an siam ta ani. Number 3 Madonna Kornoi Pop singer Lartak Madonna le athian thatak designer Mingthang Paul Gaultier chuan kumsang kazakwa somkwa patni khan HV te chanpuinan show ba saidunin ahun laya fashion khawvel andeng chuak he showa hian Madonna thian le designer du ber John Paul Gaultier thomno design chu ahun laya pop khawvela milar ber ten ha in phau chwa ania show kharnan designer Paul Gaultier le Madonna churon inzui chuakin Madonna hian suit mantam le moi tak nima sela adang lamna soitur chuang lo hi aron ha chuaka mi ten Thilthleng dang shan lo tura an ngai lai hin akur chung chu phelin abra nute khuna lo chu a pho chuak ta heu mai ani. Number 2 Naomi Campbell accessoal supermodel Larle Zaiming Thang Naomi Campbell hi fashion khawvel lam han hoi chuan soilan lo theilo khopa fashion huang chunga lo chitlana sa ania ranwai pona po ama anga zei hi anom le theito to nem ni ti hial khopa mi te ngai san ani heti khopa mi te ngai san ron henima se Naomi Campbell ngai po hi alo che fu rang thai bek hau lo Vivienne Westwood show sangka zakwa somkwa pathuma a in lan tum hian Naomi hian a phei khok bun sang lu tuk chu atluk puya a chet wanga zaka kimki mai lavin a in siam rem le ngalwata zei taka nui chungin a thau chuaka show hi a sunzom vele ngal mai ani Milarte le chelo nge hi zong an chet fu lo lai ber po hian Milarte le chiat lo hi an thul chuang lo ani hi. Number 1 Petale Giselle te inkar bo rock kumsang ni chauka supermodel Giselle Bonchen tan chuan kumcha ani ve chiang hle a designer lar tak te ne na an tho ho nu in a career a bung thar kai turin Victoria's Secret 10 kumtin an lo ti chin angin sang ni patni a show an bua saya chuan a in lana nima selawan doi thak tak main ranwaya kalai hian animal rights lama polian ber chuan Giselle le ran samul far manga sumdong thin black glamour ho tho ho na an du lo zialan tirnan sign nen anin lana Giselle tan hian amang an thak du viawang Brazil nula zei Giselle hian professional takin show hi atsun zoma chuti rualin ran mula tanga thomno siam chin dang te chu a tho puile to don lo ti thu a chwa zuyani. Nang ma in mangai angin midang te po mangai la iche na khawvela cheng ve dang te po mangai bokang che Milarte news mangai takalo en ngoi chin tu te hon man nuam fek ule.